bayikaserushye insina zanje nako zagize bitoke byahiriye hejuru cagi aho parica umuhungu wanje ngo ni kamwe kamwe niba kirihe ibitoke cyane kikabicara umuntu yagakamye mu rwagwa kagenda kuja ku university niba za university narinda bonamo sikuru fizi insina zanje zagize bitoke byose byahiriye hejuru ntiwareba ibinda bikama mu rwagwa agapfoshi inyerere imisi ni myinshi ntaza muri rutoke nje kureba umucara anshakiriye wa mwana ari ngo ni kamwe kamwe azatema ibi bitoke wenda ndakura mu rwagwa ubwo kuja ku university turebe ukuntu yamera ndazitanga amasikoro fizi mba ndogumpatse kureba uriya mwana niba ari mu rugo azatema ibi bitoke mbitare nkure mu rwagwa wenda nasashura sikoro fizi zo ku university niko kuri Nja bitera sawa se meze neza meze neza ndi kubona ibyo byaraterereye uracyagendesha ikirenge mwa mfasha none nagendesha ikimwa abanyarwanda ubwo si ipiki ni yawe ni yande hari undi hetse se nja ntawawe ubuguzi ipiki akakanya ariko mana yanje ntabwo kukimutemeraga abantu ntabwo ni yawe nyine oyi niya benja niwe kukimutemeraga abantu umperuka tukiri abana aja wundi nahindi turi gukora ku kizimbe hamwe ndi umufundi uri umukota ibyo ngibyo byibagirwe cyashubagana nyinshi kugusumbya uguze ipiki ugendesha ibintu urukuntera imisenyi mu maso ariko urukwibuka tuyitahe rero mwana ukora iki zaneza akaborobo utegurira akinisha ibintu ntabwo nkumvishe gumugake uracyahakana uracyahakana wayumvisha na nese ahubwo iyo makuru yawe ni iki kikugenza kwanga kwemera emera ariko sinakubaje hari undi hetse umva uzaje no mu ruganda rw'amapiki bazakwereka aho risiti twayikuye nambarese uracyabaririza benja tashigendesha ibirenge ako munini iki gituma utemera mwa shabeje reka nyakunyita sha ndi ku rundi rwego umuntu uri kugendera ku motora ubu ngubu mfite abagore aba cyo nibagiye kukubwira abagore babiri wabarisha iki niki kigutunze mu rugutunze y'iki cyakurisha ubu nshaka n'uwa gatatu njiwe do ubu ngubu niyo ndi kuja maze kujana uyu musabazi cyawujyanje gushaka undi mugore wa gatatu umva rero sha iki kanki kubye nambaye n'amarahuri wambonye kuki udafatira sko umuhoro nawe akakugurira ipiki ubu mfite abagore babiri kubw'ipiki uwo ngura cyara aho ngaho wesha ariko uzi ko ari byo kandi data hari umurimo ngo afite gunze havamo n'ipiki ibiri kangere mu rugo sha wesha umva rero kasita rero uwo murima uvuze wavamo ipiki ebyiri uyu mugenzi wanje ureba uyu azi kunyonga ku buryo uguzemo imwe ukayimuhereza ishiringi yakora zatunga umugore wawe umwe deni nawe yindi zatunga abagore bo waba ufite urukumva genda wiyiye uzahora urimbwa wewe uraho nyana imbwa yejo nyana imbwa yejo nsumye ipiki kweri koko nawe ndamwereka
irabigira wiriwe Abantu mutware wavuyeyo. Raho nimvuye y'ibitoke byahiriye hejuru ntiwareba madamu uri gutonora n'ibishimbo Ngo mutware ndi gutonora. Cyagiye ho parisingo ni kamwe kiri he kishyo kaja gutema zira bitoke kikazana tukabitana dore za nsina zose ziyo hepfo zirazo hepfo zose ngezemo nsanga zarahiriye hejuru Ngo mutware. Nendi kumva ngo yenda kuja kwinine bari kwiri university ni bari iki umuntu ntiyagakamye mu rwagwa akagira kashashuraho izo sindi bari cyurufize ni bari iki cyara Iyo rwatoromeye mutware reka twabyaye urwana rumagamaga mutware. Kamwe agiye kumbwera bweza ngo ni kamwe ngo nanje namana nabonye hano ngo None se mutware wakora iki? Yewe ariko si ntatwo kurya watetse mu carasi ko ndi kumva ikiyoka kiri kwigorozora Ntabwo reka nze nkuzanira mutware. Kumva kiri kwiyonzora ngira iyo turebe zana nanje kwa ko gakone kitabu ndenda tumaguraho uri kuzanira uko kurya Ariko mutware twarari kwishira. Rwamagamaga rw'umwana byo kurya rwabiriye de. kandi narabivuze kiragiko Uranuru kumazima Imana mutware ariko abyaye kumagamaga. umwana mubwera buge Urarwana n'urupfira. ese ko nta n'igihumbi ngo mbe ngihara kwa binyovanga kunywa yakagwa Ushaka igihumbi. igihumbi wena nje kwa binyovanga mbe ngo yakagwa ndasanga utudushimbo twahiye wena Ubu sinaba ngifitemo. Kamanza ntonore rero mbona ubu kagushakira. yego nta kibazo madamu kamwe bite bya uduru kutakiboneka mata nta bintu wambwira manje uzi ico mbonye co ntebeza twe uzi akana ko twaturi kuri rwa nejo bundi sha kaguze piki nawe ni mwene ntuza unumvishe bari ka benja di benja bere ntagumuzi namukenze shara yidatiye eko nge no kwicaraho ubwo yarantomeye no kuntumera ariko nanje nabonye ico gukora ahubwo simane twatumara ntaba tugendanye ko simburaga ico ngiye gukora mu rugo ndufitemo mama ico ngiye gukora mu rugo hatuma dushoboka no ngaha ico muri kamanje uko no tuye umwana Ipiki nawe ugiye umwana muto mvuke mu maso manza biri gukora manzi mu mani birakora Nukumva ko nagatabuye neza mani Tejo man ini mare wizo nizo nje bimisi mbamo wala tamburiza na rasta wanje mani mama Yes we. Mune bihagaze bite mani Yakagiye mu rugo kabyira muze akagugurira piki nawe ariko mugurisha umurima umanza umuntu weze manye naje nconye gukora nanze nafata mu mani nca kugera mu rugo ryavuyeho manzo garye mani baro aje kurekiza imani turirwa hudi ubwo uratugira ikirimo kizava mu mani sawa Nzana gatebe. Zuba ryabaye ryinshi umuntu ukayikire hariya muri kariya gacucu zuba ryabaye akangari byari rigiye ku ndengetura abaye akangari Zuba nakangari. wagira ngo bariturose niko wagiho paribu wiriwe haho nagushakiye nguje gutema biriya bitoke tubitare tubikame mu rwagwa kari ngaho wenda kuja ku university ntutwe tuzashashura ho si ku rufizi muze university wapi university wapi university wapi aguze ikirombe ikiro ni Ipiki uri kumva ntabwo uri kumva
kiriho n'ipiki. Ishiringi zose tumaje kugutanga hose ku rufizi weho wagihopa ari ugize ngo njewe ndayibaga hipiki waje ko ni kamwe harya igihopare bagenzi narabivuze uyu mwana madamu erega mutware narakubye umwana azatwica ndakora hiye jasigaye no kunkumbagaza nta kindi zatwica narakwibyariye uri umwana umwe ngo kwita kamwe mwana wanje ariko none oya nani kamwe piki irampagama nayo ubwo asa muzehe nibuzi ngo mu byo ushaka gukora nta piki irimo nibuzi ngo urariye ngo nta piki nenda kubona ngereka nze nkwereke icyo gukora nakibonye muzehe niba hatari ipiki jewe ntabwo twakumvikana mutwara twishe namwereka paka ipiki ibonetse aryame ndyame byo kabisa magare polisi imujane oya ihangane oya kampamagare polisi mba ubu mwana umwe kweri bamujane turasigarana nde baravuze ngo ni 0 8 13 ariko yakwenza wari wihanganye hariho police officer uyu ni Sebishimba muri kuvugana waharuguru yo kwabije iyo byenda njewe wanje byanyobeye umwana wanje ngo ni kamwe ari kumfatiraho moro yenda kuntemagura ngo ni mugurira amapikipiki nyabona mu ntabare muze mu mujane nubwo mwamubika yameza 6 wenda harazavayo yize haruguru yo kwabinyovanga murakoze cyane sibyo ye murakoze dore ni hariya kandi kubona sanuriyo nabanje mu jipe The guy must be inside here. Hey man, come out. No, the guy is here. So you want to kill somebody? This is an evidence. This is an evidence. This guy wants to kill somebody. Kneel down. Kneel down. I am taking this pen as an evidence. Mujane What do you think? You want to kill somebody? kize kuva mu rurugo I want the motor. Hello, open you. Hey, how's the Guinyama, man? I recall it. I've gone to the other side to arrest his boys. Want to say the Daran? I call you. Get up, huh? Get up. Wake up. I'm going to take you. ndabasabye mukore subscribe kandi niba byagushimishije ushiramo comment ahangaha ushatse kunyunganira nabwo ushatse kumpa ubufasha bwawe dore numero yanjye ngiyi hano ahandi mukomeze kunkurikirana Benjamin TV mwakoze cyane.